Ita kangi kega na gaka thamurithire wa Meru TV karatu ina mbere kwa tukirikana kiri metha yetu ya ndeto kiragira ati makore kunde wethirituri wethirituri na ntui mbena nutindite bwega maana gitio kinene bitigire nko ati ogeni kiri metha yetu ya ndeto kabuthira bambitira ni famu na zo kimathi na chetu tugachambiria kagitani aka gatwambiri na chia Alfred Kiranga urani manager wa Narantire chiatigania East na rishuo kirake ya mujumbe oyo mheshimiwa Mpurwabori na arethiritwe kinambere kwa kiromba kariba guntuko kwa inambere kwa watira mbaru mheshimiwa Mpurwabori kumana mirandi yake ya uthina mbere arethiritwe kinambere kwa iwa akirutha guntuko akaenda kiranga twebaile medical Rambira sauti na watu wakatira na ngavira rubire tanya chama tanya kwa tabia tukanya na tukatia mambo teko na baadhi mambo mengi kaka uambie jamaa tumo chore nene sana kwa na mheshimiwa mkuu na familia itikero ndebi ndio jamaa tumo chore nene sana kwa familia chance ndakai kura na njai pale no mwita ndakai kona kamwita mtano chora munini no kurali kenwe na ile muchoro kwa number 1 wapa ya dirira nara muchi na mwa yewe onde cha usiku kwa na tutano ngo ofisi ne mheshimiwa mkuru ini bedarande manager mwe dereba itia maniokera nara kwetu ukia kuyatiga listo kwa na barabara ile mika bongo machiombe cha usimadu kana kia chwe moko enwe kuende antubara bamwamu ari ali baba anga na ike mwari bameba kwa mtu mutingwe kwa yao nango iko kwa minara Bwega mbeca cia kana Kamiru ikaina mbere kwigicokaga ino ni miario ya mutheteri kioto kia muingi Salesu thuranira Oscar Mutugi muthuyi wa mantu makona gisiasa mona atongoria magikathumba arabethiritwe bakiwa mbeca iria ciethiritwe ikiura utongoria ni Bokawira Mwangaza bakatigira ikoina mbere kwigicoka ukurukira ndwangi cia kithirikari. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma nae uturikithire riboti ino nawe Saresi mutuma wa mtata muteteri kioto kia omuntu Oscar Mutugi muthomi na muthuthio siasa o amwe na Franklin Karuti ni baugite nandi bakambiria kuthingatia mbeca nacio ciithirite cikinyangwa ni urorari gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni araba kuga nkurukie bilioni 42 cijite aja kaunti ya Meru tongerie ni Kawira Mwangaza gutiwe umba kwithira agitariria uria mbeca iji ciithirite igitumirwa karikagare goro koti go confirm nengi na njire njega so oni ja muteterio kioto kia muingi na kia omuntu ngugira ntigere nene muno thaine kurikava mari ja Meru jare aretumite a impeached najo na Meru ibaije already ntembe na mianiki itumionete tatu tukumenya na arambe cia Meru itumiri bothoku na mbere antu bara be responsible in their sagas MYS MEWAS Liquor Board already nda make a statement kwa EACC inyeche tukathingata nontu ituje mbechi mwirira tumairwa from those sagas kenda chieta kuthithia nteto ya unkumania iria kotira. It is time for accountability. Okay akwitho ni CEC urarite mbecha cia Meru aku accountable. Okay akwitho ingavana urarite aku accountable. Okay akwitho no kana urarite mbecha cia Meru cienyangi katware akuona maendeleo itware na ngare kwinja rui up to date indruya na change kwe mbecha cia tiche kuthithia mantu mana cancer center ne tieri mbecha cia woka itokwa aggregation center itathira turenda kumenya atiri mbecha cia Meru ri inaireta. We can't see anything. It is time to account coin by coin, shilling by shilling. Noro gethwarite mbecha cia Meru miri niwe mithatene niwe. That is the only thing that we are saying now. Meru County mwenka aria umaririte ithiritwe yamukirite billion 42 ndene miaka 3 42 billion shillings na kiuria kiria ngumenya gikorwa kia mbere ni kethera mbeca iu billion 42 kuno chikuoneka ndene Meru County na we kwithirwo eberete ofisine akethirwo age expect and protection ire are enjoy aga ofisi protection iu ithirwo ikieberao na ne obiuria bibingi biria bigukonia utumiri bwa mbeca na magamba zangi zara maingi including igamba ya sniper
iriomba kwithirwo agi-expect magamba jaja ja muchumbura sana going forward. Kingi nandikire ya Meru ni babatere kwithira bagitikia MC bao bara barauga into bya mwingi biutumiro buthuku na bo ni kuringana na muthuji wa siasa Oscar Mutugi. Members of County Assembly bara baikirie miswada ira baikitie yonthe ndene ya County Assembly ya Meru na yeta ndene ya Senate na rionthe bakiarairia utumiri buthuku bwa mbeca ndene county thai tumba kuga kabari vindicated batira raia mantu batikumenya kana bari mantu unfounded ikora confirmiro mantu zara bararai za uma Iromba Nandi ni kiri mutumanto wa ithinkia gavana Kanyo Muma ntuku ya Jumatatu ethire akireta urumo na ngwataniro kinya maendeleo aja kaunti ya Meru. Tuma itukwoleleti na tona you are a unifying factor na kuma narua going forward to na imani ati ituma vira bionde biethireto biemero bya kisiasa bikuthira and nkithiragia nkaua uwe we muneno there na to na imani there ekonekana Meru as from today going forward. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Bori na bo aremi bai kwa china arantereche kibirishe bori bethere tubakina mbere kwa bakambere otumira nchukwira ya kitonora wa governor ya county ya Meru Kawira Mwangaza na arende bethere tubakwa nchukwira kaina mbere kwekiwa tethagerie bantu anene kire kwa jibiao na mononkuruki gutira ati baukana na buruka bara bethere tubakina mbere kwegwa abakeba mburukira urimi bwabo mwende wa laibuni nayo kotorikithiria riboti ino. Ikumbi ria wika ikwachirira riri akuruorwa kibiricha ni ura wari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza riu arimi bakubariu aria batethia muno wika ikwachibio amwe no cwira mauri so iji twamirugure kwambiria nja February kwambiria gwika igwachi indi kurugura kungwa ruguro ntariki 5 December na gikibiricha Cooperative Society tuli arimi 1,500 na itwombere kuma na mucemano turauga o murimi ari tukauma aremi 1,500 murimi akejana nkunia chia we ijiri store yomba kwithirwa ina igwachi nkunia 3,000 na 3,000 ichikumba gutuchwira thoko nene muno ndene Kenya tukomba gwa traders para baithar bari kuraja tukewa twina volume iri iguru nyomba iji twethirwa twina over 600 bags na no twitite batwi tuli akaji bakibirishia especially buri tutura turuite na mantu ja igwachi kiro kwachi ibira twikire ku ibithongi na bithito na njira utarambo nene muno twina wirigiriro bo bwinge na ndi tukali maikwachi no tutukonwo njira tukonwo parking store nthongi nene ranto bona jakanini kuluki barua kwendia ikwachi bio becho amona mantu ya mburuka ya kuthira kire biashara iyo buru mvua tubungo bukatha buri na murimi wengo akethwa na mbecha no ntute mburuka na wajairi ukamenya ibingana wendia na bithimi no kamenya kilo ciaku otaro gwitakiriria ukona ukamenya kilo ciaku ni ngana na weterete mbeca ingana ona no ukinya aja gukari na ndikira kiratwinyedetie muno ikwendia ikwachi tutikumenya kinya ibingana tukwendia biekeri nkuniene nene twagererie 50 kilograms turalemo na ningwitikia society ni njega muno no tukamenya imbi wendia batu tutura uchwa kilo tutiga kumburukwa tutiga tumairo mituru ibwije kwira stuira tumira gitabura kabuga tankunia yiki sendi cio ithatu bakireke ibaritete mbetwa kire arimi bau bange kinya bokureta ikwachi bio kristo tigeri nyuma na bara batete kayonto beterete betekira ura wauga to makinya gigitera mwathanu wetu to manaro na ugire atete ki atonete na ni ndira bau baterete kayibeje baturetere ikwachi na kinya betho batuturete ikwachi bono bikubango no bikuthithwa ndene ya comparative waja nero bagetikira na tukwenda baba inge banjoini society ile ruguri tafadhali tutonye ni na shares kwa wingi kintu kingi kumata shares kuntu wathura mu member uri wothe ku benefit ki store ile kuma ki nyamwarira tuli chire yago cha mwaka kwina bonus chija irau kigwachi ura bikenda na ura bikagitabura bonus tuketha tunacio gwachio ibyo bikomba gututethia na ibyo tutethagia antu bakibirichia kwa twethera tutiringanira amwe
tutiomba gwitethia kiri urimi bwa igwachi tukairinganira amwe tuchwe thoko iri amwe twethira twini igwachi bibinge thoko yetu imenyeke twethira tukiona mbeca inyingi. Ripotera Meru TV kuma Kiberecha Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Iboye gakari na arantere chiege mbebo na itina bibethire tubakina mbere kwa bakebu mageria na kumeneria mujumbe wago nuntu bakubatianiria muno bakiweta barabara inthuku ta gitumi kinene kethiritwe bakina mbere kwigo bakimoroteria kara murithi waba newe na riboti ino yoni andromi kambo moto muno nondo Mheshimiwa John Paul waetherie thirikarira otungataira ne Ministry Education nenyi irasi oreaga irasi nusu lakini Mheshimiwa wejere wengo wetu maeranjire ntherone kuma Kemongoro yongo kiromba yokura na mtomo kama tawe mtomo thari wena burana John Paul kwa mwili na toa promises nyingi mno senjereu lakini yoma Mheshimiwa njerera no tumiza mno na nevo ki access bigibigi siato otemya kotani wangu ntu kwitha totere tangaranchi ebindi wete garaji pandre na manto yau Mheshimiwa yo atomye muto mno tafadhali Mheshimiwa itokuromba utulikane manto anjire uno ntu promises cia gucio nthe twegite na ito weterete no tunu yete Mheshimiwa ntukumya thaina atoke otwira kwanda kulikane ni atire kinyathira no thurira no tongira no nerembia omenya no keangira urire na watu ethira John Paul itokwalia na kuonje yathi boa umbete kwethira kibwithe njira ngote kitu etaitana una inya batu itona skuru ino akwayana irasi ino akwayana itokumioke ya Mheshimiwa okeya no keyo tuturira muoru iko yoro tuturaira twatura waswiteri na metho mbeca cietu ciarithirire cibitari tugithi na mbere na nthero chetu nyuma ya uraware gavana wa kaunti ya Meru kuina mbere kwigwa kiruta wa utongoriani na ende uraware munini wake mutuma ntwithinke kirigiro kunyithia muma wa utongori muthenya waru no arena bombe ombele na ara kaunti ya Tharaka Nithi bethiritwe bakiromba mutuma ntwithinkia atwika gavana wa kaunti ya Meru kuthi na mbere kwigwa kiwatithania Meru na utigira ati na kuthikiria kira omwe andiki wetu wa ntheto murimi wa mbogo no uturikithire riboti ino nyuma ya Kawira Mwangaza kurutwa gitini ta gavana wa kaunti ya Meru ende gikundi kia mbeumbithe kuma kaunti ya Tharaka Nithi ikibumirite na kuruta maoni mago megi onto bubu araba mobonekanite kuga Kawira na rabateri kurutwa gitini nonto araria kurutha kaunti ya Meru ta yake wenka monto atethuragwa gitigi kenda omba gutongoria gitiari wenka athuragwa kenda omba kurutithania wira na antu mamangi na riria muntu akinya bantu arimo kurutithania wira na antu mamangi no akatu ukethira kuri wega ankebebera antu mamangi for the sake of unity na for the sake of kenda wira omba kuruteka wega in Meru County kora na that essence ya Kawira Mwangaza gukorwo akiuma in that kiti kenda atongoria mamangi momba kuruta wira bangi nabo bakionekana kuregana na kurutoga Kawira obichini akiuga kuri na gatero bagi siasa barabara gwatanirite kuingatia Kawira gitini. I want to condemn the impeachment and say that in future let us be logical, let us be rational, and let us consider the well-being of Meru County as far as the economy of the county is concerned. Vole kukuthi na mbele nthino yetu ya Kenya impeachment siengebete te maendeleo. For me, the against impeachment ya Kawira Mwangaza gonto eleonania this impeachment the people versus the cartels. Toleruta powers cia Kawira ia tukiri installed kutuka governor wa Meru kuma to the people to a number of cartels who are trying to run Meru County na fujo. Baraba kuga Kawira na rabateri kwinuka bagikanukia nene ati ararutirwo bichini nonto imwe kuru na kuga Kawira karari akure muigwira yake ta gavana kwento nkego makiuga ati Samuel chauvinism kankwenda kuririkania ndo mama kuga that Kawira engatiro nonto agutwikane muntu mukane muririkanie impeachment motion ino iramwe ngatire yatwikete fronted by a lady so ni kuona ni ati antu arome maramo boraga ni ati kimama ise Kawira wega is a very hard lady to work with ni muntu muka very complicated you can't work with Kawira mbere mono tema mbere Kawira ipole mono ntokwera mantu mapenire na itokomenya ataiwa bwega in fact ndamoni yakirira komenya ururwa bore yagu
Baraba kuregana na kuruto gwa Kawira bakiuga MCS ba kaunti ya Meru kabararemirwo kugwata Kawira ukombo bwa siasa na irio bambiria miswanda ya kumuruta obisini. Because the impeachment it is not that Kawira Mwangaza is incompetent. Impeachment to go there is a number of cartels. Kawira Mwangaza alemetogo Kenya na niko itumilio mauketie pinya kumuruta gete kia lazima. Ati gavana atuka corrupt kenda atuka impeached, lazima akolwe ale in a political game na the MCS. Tunataka kuwashutumu hao ma MCS kwa sababu this has set a precedent for the future impeachment and harassment of our governors, in that they have to dance to the tune of the MCS, which is not advisable. Araende baugite munini wake mutuma wona atuika ta gavana waumba kuigwa toya kegwa kiatha na ende kulibaraba kegwa bakiatha kaunti ya Meru na mirango ya nyuma. Antuma Meru mabati kumenya ogu maratonyirie mutuma bo, because mutuma is not the people's governor. Mutuma tonye tubone the same cartels, so mutuma gatweka forced go dance to the tune of the cartels and ebole Meru ikaolira kabisa. What next for the governor is that she can go to the Court of Appeal to challenge that particular decision by Justice Bahati Mwamuye. Then, if the same decision is upheld, she can go to the Apex Court, which is the Supreme Court. Now, the Supreme Court will be the court that will have the final say. Alternatively, she can further appeal to the East Africa Court of Justice, just like Governor Sonko did. Muthia niko amwe ibarutite mbitokere mutuma wona nyomu matangavana wa kaunti ya Meru kumuria na gwatithania kaunti ya Meru na gutuika giuntu kimwe. Tombaraka kuri the incoming governor, the county boss nontu wao mwene kaunti eno mutuma tafadhali watanira na atongoria monthe rutithania wira atongoria mama marasapota Kawira, mama tasapota Kawira, fanya kazi na mwananchi wote na kila kiongozi wote kendombo kwithiro kideliveranto mamero kulingana na manifesto imwonekanagira mwena Kawira Mwangaza. The incoming governor at least try to unite Antobabu, the MCAs na everyone for the sake of development za Meru County. I want to tell our elected leaders, enough of these impeachments, enough of these political games zenye tunaona as the young people. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Iboya no ntobwa riboti eno na njira enkinyanire kuna riboti eno yatukinya muthe wa maratu kubangirite muthenya we muthi nkatho chimwanya no ntoko inambere kuri Itha TV yakwira wendete ya Meru TV kawithira bambitane family na zwa Kimathi turikane ogoro kirindiro cha Meru TV ogoro tinda bwega.